June ni sari sang ni som ni paruk chol ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule nimin khan India ram ko pui ber New Delhi a chuan tun hnaya pol dang lam le langsar tak Crocodile Janata Party CJP te chuan atakan chet chu avoi khatna nein mi pui sang te lan pung khoma Delhi ko puya mun langsar jantar mantara hian CJP te hian tun hnaya India ram nalak na le exam poi mo thil dik lo hrang hrang aw chu puin anthil phut lian berchu Union Education Minister Dharmendra Pradhan banani CJP din tu Abhijit Dipke chuan he relia kal tur te chu chukchulem mai kor wa le kabule pangpar ba ka nampuan zar te keng turin na cha Dipke chuan sarkar lai pui chu India ram azir lai de thil phut le be sei ti hlotin tuma malak a in online na thalai te thu sei no re a thalai te chu thu sei ve theilo turangoi tir tuma hmala zoka apuani nimina pun khom na hian India ram state hrang hrang atangin zirlai le thalai ten fuan khoma India ram exam poimo hrang hrang MBBS BDS Ayus le nursing course te zirna tura national level entrance exam national eligibility cum entrance test NEET te India ram pum huwa board exam lian Central Board of Secondary Education CBSC tele Central University hrang hrang postgraduate zir thei tura exam ma chon ngai Common University Entrance Test CUET a tele Staff Selection Commission SSC Recruitment Test a te thil dik lo tam tak hai chuani a heng te wang hian India ram thalai abik takin zirlai te zinga lungoi lo na lian tak a oma hei hi CJP in an au pui ber chuani CJP hi atira chon online mangadin le kalpui ani a nimin kha takan chet chuana masaber ani a tuna hian India ram pum huap thalai movement le campaign lian tak ani tamek ani social media tanga bultan mitam takin an ngai nep India ram politician then khat ba ka media langsar te poina tak omlo online athu vai vir mai tiang lo sei thin chu atakin kan mutani nimin jing khan CJP din tu Dipke hian New Delhi ron thlok luta airport ron lut chi ati in reporter tenan lo bor ngala Dipke chon Education Minister Pradhan bang turan phut thu a sei ngala Education Minister hi abang turani tuna hian zirlai panga anin tilhum to atiani jantar mantara mi puipung khom ma thu sein Dipke chuan zirlai tele thalai te thil phut chu thu nei tu tenan ngai sak lova chu ai chon online movement me mi chuan thu pui ani thu a saya thian te u social media Pradhan ban kan phut na hi thakhat atlingta mase heng mi hring te hian za an hremi alo mo phur tu laka action lak a in thil dang an boi pui zoka kan account an heka kan post an delete chu tiang chuan malak du danani kan post chu an delete thei ma se helai hmuna pung khom te hi minnot re theilawang ati Delhi ko puyeron lu dona ril ru le ngai tu ana soin Dipke chuan thona tumma hret khan ka ril ruwa zalena hun top ka mangta ti aron luta chu ka zalena top tur chu i hle maila kan thil phu ta hlotlin theina tur chuan ka hlan ral ngamani ati bok Dipke chuan mithen khat chuan tanina khung an hlo wangin an on chu angam lova ma se thalai te chuan ngoi don lo ti a soi bok Dipke chuan boina siam lo turin kal khom te chu cha pangpar keng tu te chu veng tu police te hna an pangpar ken te hlan turin na nge na borok thatak hnuaya rally hi nei ani a thalai tam takin chukchulem mai ko ran vua then khat chuan le khabu an kenga India ram dan puibu te an keng bokani he rally tel zinga langsar tak chu India ram education reformer le activist Sonam Wangchuk ania Wangchuk hian he protest atela tum thu hi alo soilok to a heti taka thil fel lo tam to hnu hi chuan minister digle za ka in ti chu bana hun to India ram halam huna mi poimo tur makta duai tel ten an tor na hi aturulu tuk atia Dipke chu athil ti awanga manani chuan kar ruk chung chong he tum thu alo soilok to bokani nimina kal khom te hi tam ber chu zirlai an ni a nu le pa te po an fa te zuin an kal boka thalai na tho nei to te po tam takan tela India rama zirna kalphung exam board sai dan le nalak dan chu siam thata langtlang taka kalpui an phut thu te an au pui ani thalai pung khom turan nia wangin boina lian thama chuak ang ti hlauna lian hle a New Delhi kho pui mun poimo laya police duty tir vek an ni a
Delhi Police sang chuang baka an mani pui turin paramilitary force company som level duty tiran ni a Union Education Minister Dharmendra Pradhan a chenna inpo police ten an veng uluk hle ani CJP thil ti hi political party te po inan boy pui tran ti langa Sarat Pawar Pol Nationalist Congress Party hruaitu Rohit Pawar chuan he malak na hi thlop thu asaya CJP hi angangin nge kal chho zelang ti te tunan thil phu ti angangin nge sarkar lai puina chan le tang ti chu hunin ala hril don ani Soitongin Crocots Janata Party hi tira chon social media lama Chief Justice of India Surya Kant tathu soi elsen na tanan ron ti chuani a Justice Kant hian me ni som panga khan Supreme Court a thu boy soina tunlai ukil le activist then khat chuan India ramadan ro rel na chu ani lo zonga manan tum ni in a soya he thu boy hi ukil pakhatin Delhi High Court a senior advocate tani na pe ka phu na petition ani a Chief Justice hian he petition thelu tu ukil chu India ram court ro rel na bein khotlanga hlok na nei tuma thei top chuan tam em a chu tiang chu ni vei tu mem ni atia tunlai hian thalai tam tak chuk chu ang mai na nei lo na nei tura thiam na le theina po nei lo an oma athen chu media lama an kala athen chu social media lama an kala athen chu RTI activist ten in tia then khat activist dang an in ti boka heng ho hian mi zong an bei top mai ani ati ani Chief Justice of India hian India ram court ro rel na chon social media thil thleng sang hi ngun takin an thlir reng ti sain heng ho in Facebook YouTube le social media an thil post te hi kan mu lo an ringam ni ati bok hemin hu lok hian Instagram lama Cockroach Janata Party CJP dinani thuaron chuak ta hala India ram muntina adar ta chum mai ani me ni som paruk khana bijit dipki chuan exa post siamin Google Form athil tela chukchu zong tan platform thar ka siama atel ve du te chuan he form hi lo fill up ro ule atia reilo te mi sangtam takin Google Form chu an fill up ta a X le Instagram lama thalai sangtam takin Cockroach Janata Party an support thu an soita sup maya boruak lian tak a in tran ta ni an interview na dipke chuan atira chuan fiam thu na ril rupua ti thu asaya mipui nan nga eventak ema wangin lak thu tak lo thei ani talwa anhuan kom le na dipke chuan Nepal le Bangladesh a zen zi te ne na khai khin chi kan ni lo India ram thalai te hi musit su kan ram dan pui hi kan ring to ka kan campaign hi mipui ro rel na hum him na ni zen zi member tam takin message min thona revolution kan tran to a tuna choni in hnuk doktura ni lawang an ti ani hebe seina tinung tura thil trul tizel turin ka in pe ani ati CJP din tu Abhijit Dipke hi kumsom thum mi ni in Maharashtra mi ni a Pune a journalism a zirzo nu in USA a zirna sang zok zir turin a kal le a tun hnai lokhan Boston University atangin public relations sa master's degree a zawani kumsang ni somni le sang ni somni pathum in kar chung khan Dipke hi Aam Aadmi Party a telin political communication strategy sania social media le election campaign na satakin na in mangani tuna hian CJP hian thupuang tu spokesperson pathuman na ya investigative journalist Saurabh Das chu an chief spokesperson ania political researcher le filmmaker Vijeta Dhiai le management consultant Hlui Asutosh Ranka te chu CJP thupuang tu dangan ni CJP hian social media follower makta duai tel tak me an nei to a an Instagram account chuan follower makta duai somni panni aya tamanei meka an lapun bel zelani Chief Justice of India Surya Kant hian thu soi hi India ram thalai te mu sit na ni lo thu sain in soifia ma se omzia nei thei to lova social media lama thil kalvung laklo to hi chu dang lei thei ani tlat lo tuna chon CJP supporter te chon thalai te politics ma hruai tu a anin chhal to a thalai te ta na politics ma hruai tu thalai te ta na thalai te din ti chu anaw hlani meka niminan pun khom na hian chukchu an kal khoma Dharmendra Pradhan atlan chia ti in an aw dual mai ani kan ram then om Sri Lanka Nepal le Bangladesh a Gen Z movement na tak kan huwa chena rap thlak tak tak a thlenga khowela mihring tamna ber India rama hian mihring om zong hun lia thena hun khat hi thalai an ni a
India hi khovela thalai population nga ber ani meka tuna thalai movement ron ir chuak mek hi engtin nge kal zelang kan then oma an boi lui angkha kan tok angem engtin nge kan ram hi kal zelang president le prime minister te state chief minister te le minister kum upatak tak kum somsari chuang to te kai hruaina hnuaia kan om mek lai hian thalai tam takin hruai tu no pangjok le thothang thajok an be sei to emni hruai tu atana thalai jok hnola kum upa thlang jok zel ni alang Congress Party phei chu India ram politics din mun thlirin an taniam zel ti achianga hetiang din hmuna hian engtin nge kan ram hi kal zelang ti hi ngai tu ngai takani bazari lo thlira wangin kan lome